ngay thatu te chebei le vek ule tun chuma chuan case tharlam zet mai kan India ram chunga thil thleng nge kha I han ngai thalok ton te ang ole kan ram chung ange tun hnai mai khan tual tha na rap thlak tak a thleng le ta tlat mai he tual tha na thlen na mun hi Bengaluru ni in TV news channel ba ka social media site sang sanga hmu theina oma tin Bengaluru khopoi ba ka reilo te chungin India ram afan chuak ati thei ome India ram hun sang sanga hian tual tha hnuwa ruang chan som hi atamin alo thleng fo to thina kan chanila ngei po hian kan puang nual to ani kha ton chuma po hian Mahalakshmi kumsomni pakwa upa Jharkhand lammi rong taka tha ani dan le ataksa bungtam taka chansom hnuwa fridge chunga mu ani dan kha I han ngai thale lok don te ang print media then khatin Mahalakshmi ruang hi bungsom thuma chansom angin an tar langa chuti lain then khat ero chuan bungsom nga vela chansom ni in an soi thung ole ai nga po chuni se khalam kha kan soi tumber ani lawa he me che khongai thlak tak mai he ti tak maya anuna lak sakani hnuwa arwang le zel an han chansom do hi arap thlak tak zet ani kan tarlan ta kang khan a chanchin kan soi lai mek hi Mahalakshmi Bengaluru wa khosamek ni in a hun masalama po pasal lo nei to in a pasal hi haminda sa ni a amai ro chu ani nen hian thlakwa imovel chau an khosadon thung ani ome tin a pasal haminda sa hi Hindu sa kho chanchin zirna in pakhat asram an ti athok thinin annu pa hian fanu pakhat ani to nge nge ani amai ro chu soita kang khan annu pakara fello oma wangin Mahalakshmi zokhi a pasal ka tanga in la sangin mundanga in lo in a khosato ani ome ti chuan kan thulak na ina atarlan danin a pasal ne na anom shan hnu hian Mahalakshmi chu South Bengaluru wa mol pakhata thokzuin helai an thona atanga hlutuk lawa hian in po lo mai ni tin chuakin a hna hian a kalzi a ma se a hnuwa a thenom khoweng then khatile ama hre cheng deuh tena an soidanin Mahalakshmi hi kumin September 30 lam atang nei to a an hmu ngai to lo thu an soya ma se a chan ero tu man an chilo thung amai ro chu chu tianga hun engemaw chen ngai thataka anom lai chuan thenom khoweng ten rim danglam an hre tatlat mai atira chuan khoimolai ran thi emo nom hnokrim emo a ngain tu wak ma chuan ngai ven zui chul ma ngai lovin an ngoi bo pui mai hloma amai ro chu thilrim chia sia an punzel ta ka wangle rim ron chona chu Mahalakshmi khosakna in ngei nia an hria ta wang chuan ngai thatlo na in an khat ta tial tiala chu mai ba ka in lo tu ngei Mahalakshmi chu an hmulo na chinte alo rei ve ta deuh bok nen thil chabir po thleng theya ngain mundanga om anu Meena Rani chu thil om zia te shilin a fanu chu ron ngai vena ron en fel tur chuan an washel taringot maya ti chuan Lakshmi nu Meena Rani chuan karkalta mai September ni somhne pakhat kumsa hne somhne pali enrini khan a fanu khosakna South Bengaluru lampan tura in chhosan ngalin himini ve khian Meena Rani hian a fanu Lakshmi khosakna hmun chu aron thlengta a mase a fanu in lo ana awathlen hian kongka pui chu tala in alo in kaltlat mai chumi hnuwa ani tan han hon thei rol ani lo awangin thenom khoweng te punin kongka puya tala in khai chu an chut chiat nuwa in chung chu an lu theita chawa hetia in chung an valu hian in chung chu alo hnokin bungrua te chu alo le drem rum maya chu mai ba ka rei tak in lo alum to lo ang maya lo omin arim po a chhelea ti chuan Meena Rani chuan in chung chu a thei ang anga en kwal ngal ba ka da fil ngai ti po da fil pa zelin thenom khoweng tena an soi thilrim chia po kha in chung alo rwal khan a hribe ngal maya amai ro chu chutiang taka ngai thatlo na ani sanlem lo thung ani hengba ka hian erong bol na chawkalam ero rum dang ain alo hnukin bungbel te po ale jem rum ni in India Today chuan atar langa tin chhuata te chuan thisen ni om tak khang vek to te po Meena Rani hian hmu in chung thisen khang ni alang te chu mun khata mai ni lovin mun sang sanga om boka ti chuan chutia Meena Rani in a fanu erong bol na hmun a in fil mek lai chuan ge sada na sir maya fridge chu hongin
chuta athil hmu le ton je chu aswang to na pia lamram dei ani nge yang nuril runa dan tur chu kan hre thiam mai ome chu fridge chunga chuan a fanurwa nge mai bung tam taka chan som chu a hmu ta phut maya chu vele mang ang le thlabar tap thom sha in chedam khoweng te po chu an ron pung khom ngal thoi buka chuta an thil hmu le sha chon mitin mei chu a thongin rap thlak an ti tak zet ani ber mai he mi hnu hian mina rani chuan police te be pop ngal vatin a fanu chunga thil thleng rap thlak zet mai chungchang a chuan an chan puina awangin zuita ani ti chuan police te po in jailo te chungin Lakshmi kho sakna hmun chu ron thleng ve ngalin thil thlen dan chungchang zer chena an ni ngal chungchunga tin room le a chebel zongsong te chu an en kwal ba ka thil thleng ne na in som nei thenia an ngai an thil hmu then khate chu an la khom zel boka hetia room vel an in dikna lama hian Lakshmi mobile phone chu vane thlak takin an hmu chhuak ta hlo mai amai ro chu phone zer chena an nei hnuwa Lakshmi mobile phone chu kumin kumsang ni somni pali September ni ni kha amon nun ber ti sia chu ani tlat maya chu mai ni lavin poi khoi tu hian ruang hi arima chiat lonan damdoi engimo ahmang ni in police sam hian an soya chumi hnuwa poi khoi tu hi atlan bo ta niya tarlan ani bok ti chuan he thil thleng hi Karnataka ba ka state danga reilo te chungin WhatsApp kang an soi ang dewin a thlen thena hmun chu a thleng ani maya ngai ven tu po an tamin national news channel sang sanga po a an tarlan tampol ani hial ome he mai ba ka he thil thleng rap thlak takte tu dem na po hi atamin poi khoi tu te chu an phu tok shremna pangi tura norna le phut na po atam via mai chungzinga chuan National Commission for Women NCW po in thu chwa siamin poi khoi tu te chu rang taka man tur le an phu tok shremna na tak petorin sarkar an norve reng boka hengba ka hian commission chuan Karnataka police chu an nu chuina kalzel chanchin le an hmalak na kim chang report commissiona petorin an ngen bok ani ti chuan kan tarlan tak ang khan ruang hi September na somni pakhat kumsang ni somni pali inrini khan hmu chu ani a hetia ruang hmu ani lai hian lo cheman viau to in arim po alo om man viau to ani kha heti lai hian Bengaluru West Additional Police Commissioner N Satish Kumar chuan Lakshmi chu arwang hmu ani atanga ninga emo niruk vel emo malama tha ani rin tho soya hei ero rin thu mai le fin fiana la om lo ani bok heti lai mekin Mahalakshmi ruang hmu ani chungchanga hian apasal haminda sa chu chanchin sia tirve wat ni in ani po karlava anupui thenta ruang omna lam chu aron thleng thoya heta hian police chuan anupui thin Lakshmi boral chungchanga zona sang sang zotin thu zo fiana hemini lala hian anei ngala amai ro chu apasal hamina hian anupui thentak boral chungchanga hian soitur ani lo thule tha ani chan om engma shed lo thu police chu ashila chuti rol chuan anupui hlui Lakshmi chuan pon lama ngai zong ani thin thule chu angai zong po chu Asrafa ani thoshilin hamin hian anupui hlui chu anin chena tanga aboral thleng hian afanu mutora voi khat akal ti lo chu anin hmu ngai lo thu police ne na chuan soya tin hengba ka hian hamina chuan anupui hlui Lakshmi le abialpa Asrafa chu Lakshmi in lo a chuan an khosak dun chin thu te po police ma chuan asoi lang tel bok ani ti chuan police chuan ti tur sang sang te ti zelin tual thatu zon chu an nam sabir angai malakna an kalpui ngala chu mai ba ka boral ta Lakshmi nu Mina Rani thu sei zong zong tele apasal hui haminda sa thu sei zong zong de chu fil taka wangin nu chuina an ran chho tamul mul boka hetia ti tur sang sang le in chung en fel na ba ka en dik na sang sang an kalpui zo no hian fridge chunga Lakshmi ruang bung sang sang te kha plastic beka da in boring hospital a postmortem tora kalpui anita a heta postmortem result atanga doctor lamten an soidan chuan Lakshmi taksa chu hmun thum heng a om adul le angonga tanbun phot ani thole chung an tanbun te chu bungte ro te somnga vela chansom le ni in postmortem result a hian tarlan ani a tin hengba ka hian Lakshmi taksa bung sang sanga fingerprint te po lakvek ni in zerchian tura ti ani ngal bok ani heti lai mi khian an fanu boral chungchanga chungkolam chuan
police ne na mi pathum rin hel deuh an nei thu thlenin an hming te nen lam an shila chungte chu Mukti Ranjan Rai Sasidar Sunil le Ashraf ate an ni a an vai hian Bangalore wa khosavek nia tarlan ni in Lakshmi thona mola thokvek an ni nge a an zinga pakhat Ashraf hi Lakshmi ne na in nai takle in ngai na takni in an soibok ti chuan Vialikawa Karnataka police chuan tual thana thlendan chhe chiana le tual thatu zon na chu ngor takin an kalpui zela hemei ba ka Karnataka Police Commissioner Dayana na po in press meet ma a thil thlendan soin nu chuina kalpui me kani thu asoi ve bok ani amma a kan soilan zok boral ta Lakshmi pasal hlui himanan anupui hlui bial pa nia asoi Ashraf kha tungi ani tlem hanno chil lokila mase he tol thana rat thlak tak thlendan chungchang ziana hian media sang ziadan in anglo om nola he wang hian engber nge dika diklo po ke ni mi ziak la chongtan chuan hriat harvia mai Ashraf hi media thin khat chuan Jharkhand lammi nia an zi alain ziak to thin khat ve thung ero chuan Uttarakhand lammi ni in antar langloya alanda na Ashraf po hi kan soita kang khan Lakshmi mol thona tho thokin Bangalore wa hian a khosave mek ni nan soya heiba ka hian Lakshmi pasal hlui hemanan India Today zona a chana a soidanin Lakshmi ne na ani nei lai po khan Ashraf chu anno pa in hmu thiam lo pha thinna ani fo thole Lakshmi thina chungchanga po Ashraf ngei ani arin thu asoi langtel bok ani kha ti chuan hetia Ashraf ming Lakshmi boral la chungchanga haminan asoilan ta ka hian Ashraf chu thu zo fiana nei turle haminan apona te chu adik le dik lo hriat tumin Vialikawa police chuan an kauta a amai ro chu darkali chuang ma tur kel sang atanga zona an zo hnuwa police chuan Ashraf chu Lakshmi boral la chungchang a hian in nam hnoina anei om an shelo tlat maya hei wang hian khopui chho san lo turle a tul huna ko theya omreng tura an shil hnuwa Ashraf chu an chho zare ne ta a nimasila police chuan Lakshmi kho sakna veng bul naya CCTV footage ang la khomin chuta chuan mipui mi mer chetla lai le abikin Lakshmi kho sakna venga mipui chevel te chu zirchiana an nei le a heta CCTV zirchiana an nei na atang hian police chuan nu chhuina konga ra bithar an rap theile ta hlau mai CCTV atanga alandanin Lakshmi kho sakna apartment a chuan tual thana thlen hun lai le thil thlen dan ne na mebel thei turin mishing chetlalai alanga he thil zirchiana kal zela hian tual thana innam hnoi nge nia an rin hlel CCTV atanga an hmu chu Orissa lama kalin West Bengal alut nia hriat ani a ti chuan mobile location atang tele kil sang atanga awm na chen sha tum chuan nu chuina chu kalpui zel ni in chuta mobile location atanga alen dan chuan Orissa le West Bengal engine live West Bengal huam chung thosia location hi zon mu ani a ma se heti lai hian location ero adang lam reng tho police hian an soi thung ani hengba ka hian Karnataka Police Commissioner Dayana na po in media tip ma a poi khoi tu ninge an rin chu zon mek ani thole achung te po Mumbai lama an khosak tho soya chu bak ero case kal lai mek ani awangin media ti zona a chan thelo thoin a chang bok ti chuan Karnataka Police chu an thudon bo zoin tual thatu nia an rin hlel u naw pa Mumbai lama khosamek te chu zong chuak to in zona sang an zota a mase atira chuan do te po alo soi kwal ve dewanyang a je plat maya amai ro chu nu chui thiam rol tena an hanchil tak ta ka chuan atang rei the da bik lo ani ma na an mi rin hel CCTV a an hmu nge chu a u naw pa ani thole Lakshmi po atha ani nge thu a soi chuak tange nge alo ni heta tol thatu bernia an rin hel hi West Bengal lammi Bangalore wa khosabe thauchin Mukti Ranjan Rai ania hriat ani a Lakshmi nen po hian in nai takle in po tak nia soi ani ba ka ama hi hairdresser ani nge a ti chuan kan tarlan ta kang khan Mukti hi Orissa hnailam West Bengal a he chanchin kan bo sai lai hian a omek nia hriat ani a police chu choina a tarlan dan chuan Mukti Ranjan chu biak po tum hian voi engemaw zat an beina sa hle a
ma se a phone a switch off awangin an biak tlang thei lo thu an soi bawk nima sila Mukti Ranjan Raya zong hian State Pathum Police Karnataka Orissa le West Bengal Police chuan theitop choin ma an zela hetia kilsang sanga tanga nu chuina an kalpui hnu hian thuthar hriat an nei le tatlat mai an mizon hetwal thanara thlak taka innam hnoi nge an ngai Mukti Ranjana chu an khua West Bengal lama a ho nge ti finfi ani a amai ro chu an khua atanga hlalote Orissa State huam chung ni to si Braddock District chunga antargat khua a Mukti Ranjan Raya ruang chu thinga alo in khaya mu ani thu police chuan an shile tatlat maya heta police te thu choina atarlan danin Mukti Ranjana chu September ni som pasari kumsa ni somni pali khan an khua a hian a ho a ti chuan an khua a thlena tanga reilote an in chu chhosan le in chuta a chuak chu ina le to lo hian arwang hi mu anita ani heti lai mekin Lakshmi Boral na chungchang an chhuina kalzela an mi rin helber hetianga arwang chhar ani le zel se hian no chui tu te ngei tuana ati boin thil in thuplian tak om ngei an ring ta hle a hei wang hian police samtan po nu chui ol sam tak ani don lo ti chu thil chiang tak ani ome kan tarlan tak ang khan Lakshmi Boral na chungchang nu chuina kalzela Mukti Ranjan Raya chu man tumin West Bengal le Orissa thlengin Karnataka police chu an kalani kha mase an rin lo lama an mizon chu thia mu ani vele si hei wang hian Mukti Ranjan le Lakshmi ti inkara eng thil nge thleng ti le tual thatu dik tak lo ni ta se engwanga that nge ani heng sung sung an sha theina om chon chu Mukti Ranjan kha ania mase chan lo khana thil a thleng tamiau si tin Mukti Ranjan Raya thil ti swal tuwa an pu hi Lakshmi thina kai hnoya midang kutwara boral nge ani anga mani inti hlumti le zona tam tak pian pha in mi pui ngai ven po a hlo pha viau nge nge ani kan thulak na ina atarlan danin thil ti swal tu berapu Mukti Ranjan Raya hi Lakshmi ti mol thon a manager nia tarlan ani a khatia Lakshmi ruang an charta ka khan police en tol thatu an song ti ashat vele Mukti Ranjana chuan a hlo wangin an khwa Braddock District a hota deya chu mai ba ka police te ama zonga an khotlenga an kalti ashat khan lo thon na in aman na sa hlea chunga wanga mania inti hlum tamai nia tarlan ani bok hengba ka hian Mukti Ranjana ruang mu ani tum khan athuam in bela dairy le suicide note mu ani a chu thu ziak an mu chwa chuan Lakshmi chu ama thangi ani thu chiang takin alo in ziak reng mai ti chuan Mukti Ranjana thu ziak nu chi atang vek chuan September ni thum kom sa ni somni pali khan Lakshmi chu tha ani thu hriat chhuwa ani ta ani an nu chui zel na a alandana Lakshmi tha ani ni vek September ni thum kom sa ni somni pali khan Lakshmi chene na Mukti Ranjana chu vakalin hemi tum hian mimal chungchang thuwa inti thiam lo na an ne wangin kothial anin thlak ta a atopa phei chuan Mukti Ranjana chuan Lakshmi chu ahngong arek zuin thir zei bunna hek sobleidin azai ta mi amaya ti chuan Lakshmi nu na chuan tlin zo ta bik lavin athi zui ta ngal ni na soya chu mai chu ladu tok lavin Lakshmi ruang chu bathroom a hnuk lo din bathroom chunga chuan ataksa chu bungtam taka chuin achan som ta veka chumi hnuwa soita kang khan chung achan som sa taksa bung sang sang te chu Mukti Ranjana chuan fridge ada lut ni in media sang sang hian an tar lang ani